Нихайл күршекәем, исен сауғына тұрасың ба? Аллаға шүкір әлі. Қар әлі. Мирхайдар абиларына айтам. Жетмес екен кішілерге. Енді Бекір абының сиырын алып қалғандар. Өздерінің де 2 сиырлары бар. О хадисini қоя-қоялар екен. Не көпсінесің, Розия? Кім алып қалсын енді аны? Менің өзімнің де 5 бала. Қай әлгірім? Сен де алып қалмадың. Сиырны саумыша тұтып болмай енді аны. Алып қалдым де қазір. Өзімнікінде кішке сауам әлі. Йоқыдан тұрып қана болмай бет малай. Міне бүгінде шоққа уянды. Ялқаулық қуәтіл деген ялқаулық. Наилия оңғаны барсына дәлгіре. Мәктепте дәміне деген оқытушы. Үйеде ялт еткен, балалары да қаралған. Қойнатасында ерінде үф-үф етіп кіне тұта. Меңа тірттіріп әйтігіңме болсайме? Наилия бит ол каникулда. Қарасын, соқсын. Сен бит ғұмыр бойы каникулда. Хөкүмәткә эшләгәнеңдә. Үйіңні қарағаныңда yok. Үзіңне бел. Бала табасың да бала табасың. Онсы да инде шул ақша шеңгене. Шуннан башқаны білмейсің. Яхшы шақта кит янымнан. Ашуыңны шығарып тұрма. Сиңа теләрем итеп торган шунда. Нихайл, күршекәем, исән сауғына тұрасың ма? Хәйрле әле, Разия. Қара әле. Бекір абыйлар қаман қайтмады міне әлі о. Атна 10 көнгә дип киткән иде бит. Кайтыр Алла буйырса, исән саугына булсын, Разия, исән саугына. Бір үзенә нәрсә икән инде ул сыер? Министр атасы булып, авылда сыер асрап йөрде. Әдәм көлкесе. Иптәшкәдер, ялгызына гына күңелсездер, Разия. Ялгыз булса тотсын да китсен улларына. Хәер. Отана балаларга кирәкме соң ул хәзер? Син үзеңнән чыгып әйтәсеңме, Разия? Нигә үземнән? Аллага шөкер, әткәйне үрмәгән җиргә утыртмыйбыз, ашау ичү алдында. Ярый, Разия, бу сүзләреңне башка җирдә сөйләрсең, яме? Кирим әле мин.
İsen sağlığına oturdun mu Mirhaydar abzay? Allah'a şükür Hadise kızım. Tüzerlik. Meli, yaratkan gazetini tutaydı. Gazette neler yazalarsın? Mirhaydar abzay. İtekşinin itegi yok degendey. Ul gazetlerini okurga vakit var deysin mi? Kis koytkoş koraştırıp çıkarımın eli. Yarar Mirhaydar abzay. Özün okup çıkkoş söylersin eli bana. Yarayım mı? Gittim. Silermin kızım, silermin. Tыңларға vaktin bulsa. Bizim mine vakit köp. Tыңлау шығына yok. Bugün biraz sığardın biteli Hadise. 5 minutqa sığarğanmandır indi Lutfullah abzay. Bizning yaşta 5 minutu da qadrli Hadise. Yarar beylenme Lutfullah abzay. Uydan çıkıp ketip bulmay, eş köp. Qara Hadise, sen özürsün bile hükümet üçün butama, yeme? Yarar. Meh Lutfullah bir gazetini. Rehatleni bu yeme. Xat. Nindi xat? Oğlumdan kelgen xat. Ey Lutfullah abzay, hazır bit. Xat yazışıp durmaylar. Hazır bit WhatsApp aşa kontakt aşağına yazışalar. Ana kelininden sıra. Onlar yazışa turganlardır. Gittim. Bitti dünyanın rəti. Ilık rahatlanıp xat yazışa turgan idik. Çok selamlarımni tapşıram deyip bütün avulunu sanap çıkarlar idi. Bitti, ketdi dünyanın rəti, ketdi. Mihal, kırdaş. Mine, yürüyüz әлі, şardaş. Yermi kıya barasın. Şöyle. İde yatıp bulmuy bit. İde yatsan, bitesin. Bana minde siyaklarını yazayım deyip çıktım hele. İşlesen işkü ansı. İşkine yok. Ne? Cigar kıyta kardeş, cigar. İşlemesen de söz yetişi yok ansı. Lakin işlemişi de bulmuy bit. Kara. Yaştı. Kara hele. Yazıp da karıyorlar indi bu gazetlerge. Koysuna şanırga bilmezsin. Qara. Qara narsa yazganlar bit ha. Düreler akşasın sanav rahat. Düre halkı şundi buldıklı hatınlarını koyan tabıp bitiredir ol. Herhalde. Mena da verirsin hani ya mı? Okup çıkarmın. Kındaki şeyinde kardeş.
To'xta! Qarali, Bakir mashinasi tugilmasin bu. Ha? Narsa, mashinaga ne bo'lgan? Otilgan malla. Hey, mening mashinam mangilik bir qachonda bu otilmas deb maqtangan edi, mana. O'zi qo'yasan. Jiyab qaytaman ey. Nega o'tirtmading? Traktorini jimirlib quruqding malla. Sizga qizig'i? Narsa? So'ng Bakir abi yo'qmi aytadi? Nechik yo'q? Mana mashinasi turib qolganmanda. Men aytam, 50 qozondagi boy o'g'li yonimdan qaytganini bilib, oqshaldir bu deb o'tirib ketganlar bekat deb inda astag'firullah. Narsa söyleysin sen? Erta tongdan solding malla? Qutulloh o'zi bugun hali bir tomchada solmagan. Solgan emish qoma. Sen kecha solganini söyledi. To'xta qizali, to'xta. Yo'qni silab o'tirmak zalimında. Qara ey. Sen de endi Rashid 50 silab ulab chiqarasan. Ha, balki u hali arameliklar arasına sitire kirib ketgandir. Nega qishqirmading? Nega shoqirmading? So'ng men Haydar abi qishqirdim betin, dezladim, yo'q. Mana shu o'rinda yer yutqanman shunda emas, yo'q. Ishladim men. Qiziq. Militsiyaga xabar etarga kerak. Politsiyaga degan endi. No, endi politsiyaga. Hayda biz bulay edik. Sen hozir Rashid Bakirning mashinasini olib, ana tugunda iltib qo'yamiz. Yara men Haydar abi. Biz politsiyaga ketarmiz. Durust. Qarani. Qo'ling bilan bir narsaga qoqlasi bo'lma. Matrimala. Agar qo'lingning izi qolsa, seni o'tiruvchi degashaklar. Noshar bit ali Ömür Haydar abi. Noshar bit bu. Qarani. Bir kimning mashinaga yoqin ketirma. Bütün ko'ngling, joning, yuraging bilan saqla. Anladım. Yes Mir Haydar abi. Yes Lutfullah abi, anladım. İşleyimiz seni. Anladım. Gitti. Biz politsiyaga ketdik. Yes, ha, bulau. Sağın hatırda kızma, tırışlarım benim, umganlarım, işkevillerim. Men yoğunda balcıydı kızma, ha? Ha, sizin balı kız bilen. Kazanlarını da silap koydum hele bana. Motor apaları kız, ay maktadılar da gözü gözüne. Bir kireklerde demli bulgan balları kız deyip, şunday maktadılar. Kütülmegen kunak küttürüp kine internet şilterlerine de kilip jitti. Hazır bu filmin barlık seriyaların TNG.ru saytında korap bular.